Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Biz Kur'an-ı Kerim'deki her bir ayatın emne sebepten düşkön ekendigine oy jugurtubuz kerek. Kur'an-ı Kerim'de her bir düşürülgön ayatın özünün sebep jana maksatları var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kede bir nerse tuuralı surala turgan bolsa, oşol nersenin joğunu keçiktireteli. Je жооп бербей токтоп калат эле. Эмне үчүн? Вахий келгенге чейин, Аллах Тааладан кабар келгенге чейин. Je ау яхфа алейхил амру ваки. Je bir iş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den jaşırın kala turgan bolsa, mına oşol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem surap kelgen adamdın joğunu keçiktirip turat ele. Yemi birinci maselege Kur'an-ı Kerim'de misal keltire turgan bolsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir nerseden surala turgan bolsa, joğunu bir albay mınday şetkanda toktop kalat ele. Vahiy kelgenge çeyin. Mına Kur'an-ı Kerim'de buğa misaldar köp. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kahf süresindeki ünkür eyeleri, Ashabul Kahf ünkür eyeleri turalı suralganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erteң aytam dep koydu. Bирок erteң Allah Taaladan hiç bir kavar kelbedi. Mına oşonda 15 günge çeyin sozulup ketken janagı жооп. 15 günden keyin gana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol ünkür eyeleri Ashabul Kahf turalı kavar bergen. Abdullah ibn Mas'ud'dan tömönkü hadis İmam Bukhari rahimahullah özünün sahihinde rivayet kılgan. Abdullah ibn Mas'ud aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge bir Yahudi ruh turalı surap geldi deydi. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жооп bere albay koydu deydi. Mına oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge vahiy kelgenin men bilip durdum deydi. Oşonda mına şul ruh turalı bir ayat düştü deydi. Ve yes'alûneke anir-ruh Kul'ir-ruhu min emri Rabbi ve ma utitu minel ilmi illa qalila. O Muhammed senden ruh turalı suraşat. Aytkan munun işi Allah'a taandık. Silerge öte az ilim verilgen deydi. Mana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir Yahudi ruh turalı surap geldi de Peygamberimiz öz vagında жооп bere albay koydu. Vahiy kelüsünü küttü. Antkeni وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Antkeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avadan söylebeydi. Avadan söylebeydi. Allah Taala kavar bergen nerseni gana söyleydi. Munun keltirgenin sebebi, munu aytıp jatkandığının sebebi, bul Kur'an-ı Kerim Peygamberden emes, Peygamber özü tokup algan emes kitap ekendigin dalildep atat bul jerde. Adamlar bir nerse surap gelse Peygamberimiz жооптан токтоп калып атат. Vahiy düşkөнгө чейин. Keyin vahiy düşköндөн keyin oşol nersenin жообун берип жатат. Bul nerse Kur'an-ı Kerim hakikat kitap ekendigin jana Peygamberimiz özü жазып algandыгын, özüden hiç bir nerse koşbogondugunun bir alamatı, bir belgisi. Bul birinci mesele. Yeni ikinci mesele ve yakhfa aleyhil emrul vaqi. Kede bir işten Peygamberimiz kavarsız kalat ele, jaşırın kalat ele, Peygamberimizden jaşırın bolup kalat ele. Bunda şetkanda Peygamberimiz oşol işti bilbey kalat ele, Peygamberimizden jaşırın bolup kalat ele. Misal üçün Münafikun suresinde bir ayet var. Bir top münafıklar, Abdullah ibn Ubay degen münafıklar, mına şu kişinin başçılığında Madina'dan sırtka çıkıp يَقُولُونَ لَاِنْ رَجَعْنَا İlel Medineti la yuhrujannal a'azzu minel ezel. Ya münafıklar aytıştı. Öz bu sözlü Abdullah ibn Ubay aytkan. Münafıkların başçısı. Madina'dan sırtka çıkıp turup jakında oşol Aziz özüne aytты münafık. Azizmin dedi. Aziz Madinaga kayta turgan bolsa sözsüz
Kordu деп пайғамбарымыз айтты. Kordu Madinaдан қуып шығарады деді. Hem бұл жерде яқулуна деп жан түрінде келе жатады, көптік түрінде айтылып жатады, бирок бұл сөзді айтқан Абдулла ибн Убай болған. Жақын арада Азиз Мадинаға қайтса, Корду Мадинадан қуып шығарады деген. Қор деп пайғамбарымыз айтқан. Бұл хадис Имам Бухариде келеді, Заид ибн Арқамнан. Заид ибн Арқам айтады, ушул сөзді мен Абдулла ибн Убайдан ұқтым дейді. Ұққанымдан кейін келіп, мына ушул сөзді амекеме айттым дейді. Амекем келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға хабар берді. Ошонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абдулла ибн Убайға адам жіберді дейді. Ушундай сөзді айттың ғой, мені қор дедің бе, өзіңді азиз деп, жақында мені қуып шығады екенсің Мадинадан деп. Дегенде жанағылар қасам ішіп берді, жанағы мұнафықтар мына шындай. Қасам ішеді да, қасамқор болады мұнафықтар. Алла өзі сақтасын. Қасамқор, антқор болады. Ушул қасамқорлықтағы сөздің үстінен шықпағандықтағы антты içe береді, жалғаннан ант ішеді, бұл мұнафықтың белгісі. Анан біз айтқанымыз жоқ мұндай деп, айтқанымыз жоқ деп танып жібереді да, мойнын албайды мұнафықтар. Мына ошондо мұнафықтардың сөзіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тастықтап алардың сөзіне ишенеді. Ошондо Аллах Таала асмандан аят түшіреді, асмандан аят түшіреді. Ушундай сені қор деп, өзін азиз деп айтқаны мұнафықтардығы чын деп Аллах Таала аят түшіреді. Заид ибн Арқам деген сахабаның сөзі мына ушинтип тастықталады. Эми бұл иш, мына болған нәрсе, мұнафықтар айтқан нәрсені пайғамбарымыз білді бе? Білген жоқ. О, Мадинадан бірнеше километр алыстықта мына ушундай сөз болып отыр, бирок пайғамбар білген жоқ. Қайдан білді бұл кейін ақиқат екендігін, бұл сөз ақиқат, чындық екендігін қайдан білді десек, Аллах Таала өзі хабар беріп қойды. Жаңағы сахабаның сөзіні чындық, тура, ақиқат екендігін дәлелдеп қойды. Құран-ы Кәрімде мына ошондуктан әрбір түшкөн аяттың өзінің мани, жана мақсаты, жана себебі бар. Ушуга биз сөзсүз көңүл буруубуз керек. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.